Professor Dr. Gyanendra Barman K Hejan ke pachar wo jia phansi Karbi Anglong ke wangma Birendra Singh Narpen Mohan Singh Naraphan rong asar ke bada puthak phedang ke amai kangni Uzandongka Medical Sub Center along Dowai Imu Ingpri Mehong Kachipilong Jikalisi Ahemanta Pangram Susi Dolang Kardom Pini Prime Tamalong Penili Sami Mirinhan Sepi Pini Bertang Ton Pen Chethanam Sina Kedam Tang Jang Mi Poni Pai Krehiniar ni Dipu Joycing Doloi Auditorium Hall along Inglong Asomati Tribal Conference ke Padoponahut Kachitong Dun Aluhi Sarpo Professor Dr. Gyanendra Barman K Hejan ke Pacharvoji Alam Thesi Ningje Ponlo Professor Dr. Gyanendra Barman Karbi Anglong ke wangki kupine ke thedung akimang doma K Hejan ke Pacharvoji aphan kachisik ven pentong Karbi Anglong ke wangma Mati Inglong akai Hejan Pacharvosi khai kapacit haji ani ke wang doma Do puloti Inglong asotum Dr. Gyanendra Barman aphan kupine kachudit chat ason doma Jong siavi puloti jangmini pai krehiniar ni kaningje tekang alam thea bangki Mathapami mit pentong kaningje tekang mang Tang te halabang sor ni Dr. Gyanendra Barman pen upisi kaningje tekang ilitum arju pamesina কোনোবা ব্যক্তিয়ে যদি জনজাতিৰ ধৰ্ম ঐতিহ্য পৰম্পৰা পৰিত্যাগ কৰি বেলেগ ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰে খ্ৰীষ্টিয়ান ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰে বা ইছলাম গ্ৰহণ কৰে তেনেকুৱা ব্যক্তিৰ জনজাতিৰ মৰ্যাদা কৰ্তন কৰিব লাগে কোনো ব্যক্তিয়ে যদি নিজৰ জনজাতিৰ ধৰ্ম ঐতিহ্য পৰম্পৰা ভাষা সংস্কৃতি পৰিত্যাগ কৰি বিদেশী ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছে তেনেকুৱা ব্যক্তিক এছটিৰ ষ্টেটাছ কৰ্তন কৰিব লাগে তেনেকুৱা ব্যক্তি এছটিৰ মৰ্যাদা সুবিধা পাই থকাৰ কোনো অধিকাৰ নাই Alang liben kaningje pona tengke kumania bangpu methanga thorom che open Christian mati Islam adhorom kiduna tuma phana bangki human rights aron pen ingthan pet nangji lapen ST bentat ingthan pet nangji pusi ningje ponlo ধৰ্ম ঐতিহ্য পৰম্পৰা ভাষা সংস্কৃতি পৰিত্যাগ কৰি বিদেশী ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছে তেনেকুৱা ব্যক্তিক এছটিৰ ষ্টেটাছ কৰ্তন কৰিব লাগে তেনেকুৱা ব্যক্তি এছটিৰ মৰ্যাদা সুবিধা পাই থকাৰ কোনো অধিকাৰ নাই দেখা গৈ Bangsolam Theaputhak Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma kaningje ponthua tengki lapuson kheyang bong kapacharwo jia phan kabor ia bang pupenki BJP asong pen thangnat kachirap avi lapen Assam sarkar hin penamatsi kachirap avi pusi lam clark iponlo কথা চিন্তাও কৰা নাই আৰু এই ধৰণৰ চিন্তা আমাৰ বিজেপি দলেও কৰা নাই গতিকে এনেকুৱা ব্যক্তি যি নিৰ্বাচনী বক্তব্য দিছে সেই ব্যক্তিৰ লগত অসম চৰকাৰ বা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ দূৰ দূৰণিতে কোনো সম্পৰ্ক নাই কাৰণ আমি মানুহৰ মাজত একতা বিচাৰোঁ মানুহৰ মাজত জাতি ধৰ্ম বৰ্ণলৈ আমি সংঘাত নিবিচাৰোঁ আৰু আমি বিচাৰোঁ যে জনজাতীয় লোকসকল সদায় একতা হৈ থাকিব লাগে মিলিজুলি থাকিব লাগে আৰু অসমখন আগুৱাই লৈ যাব আৰু এনেকুৱা ব্যক্তিৰ লগত আমাৰ বিজেপি চৰকাৰ বিজেপি দল আমাৰ কাৰো দূৰ দূৰলৈকে কোনো Jongsi kheyang bong kapacharwo jia phan Kiri Rock Abangpu Dr. Gyanendra Barman Abangpu pen Assam sarkar lapen BJP asong atu thangnat kachirap avi pulote lapusona bangpu aphan Karbi Anglong Autonomous Council kechari kopia joksi kilang ding mati bangsolam thialong Karbi Anglong Autonomous Council kechari atumta kachirap dundoma puta Karbi Anglong arlo ke ongdung arada tumpen karju alam thi pandekon News report Karbi Anglong Live Kidam dang jang mini pai krep ho arni kang sam por pai ki thom apor alom kat timung arong asar anparda KRAA chunbang Phumen Singnar Diopani constituency aro amai rongagora atuma hin pen rong asar Birendra Singnar pen kat timung arong amekar Mohan Singnar aphan rong asar ke bat aputhak pherang ke amai kang nipon Bangso pherang ke amai kang yahut KRAA achun bang kaningje pona tengki niliang kang alu niliphan thangnat ke pachini ave pin pensi rong asar ke bat abangki aron damde athema rong asar abangki nili dokok aphi
nili mekar aphan rong asar nang ke bat abangki chok che pusi pherangkia mayalong ningje pon aron kalipin pen abang putin aphan rong asar pipon thap pipon pru pulote laki chok che lapen bangso arong asar ke bat abangki nilitum tebok teraya rong asar hin pen sitami che don dun thek thek pusi pherangkia mayalong hampur langso arong asar horening leng pentami ningje pontu jangmi po tarik kreponi jopra langso udam sing nara rong jirenro sing na alangli lirong katimung rong mekar apan lirong mane nilimekar pansi aku sa aron repen sa nang kebat so putak masih di kladak pen kerangkeng nu han pacini pusi ni nang litum han hang lo masih alam theke lo ben lo mane alang li bangke nili sarbari malong pen hang kichedonon ang theka we pin pen karbiaron ajutang karkan pik pen alang li nilirong niruk nang nangi pri nasi dak nilirong nilimikar pasi puthot alang li bangke sarang teba nasi laso puthak nilitum depani konsensi alu gitu hipai ker ria hin bentani tum laso bange sidon tekhe pherangkia mai kang ni ahut japra langso rengdo singnar arong asar mohen singnar hensek arong asar thengpur sing ingti borde lekhe arong asar bapuram lekhe ram rong phar arong asar sarsing rong phar hampur langso arong asar horening leng atum chetong dun si pinila bangso pherangkia mai ke phalong chetong dun langso hensek arong asar lo dasi pinila dak sar ke bat tua putha galam lai nilitum sara hinpen nilin pen chidonunde athema aron repen silanglit phan ki bak ase lasona kagong si pu rong mekar phan pu sibak thabre pulote mo kaprek arong unta don pharusian bak do lason ki do ta do don sari kurita lasona ge do ase pu mekar bang hupon pru ki badang thagwe badang pru pu bang ni ke chidonunde aku nilitum de pani constituency arong asa tum doanta nilitum chidonun Bukajan penanan terang Karbiang Long Live. Kedamtang surihini ra kreplianing kan jakong ni pai krehiniani asok teron ok prana sai kamahin kilang a em kiki bomahut uzan dongkara dapan kepanong pod medical sub center ahem kang pupe ongsi atala mamor checho tu et anpindo West Karbi Anglong ke parlo lakhapli socheng MAC constituency angkang uzan dongka rong aphan ke panong pon se ka chelang ahem ke damtang surihini ra krepli aningkan kimrang pisi uzan dongka ra tatu penangan aningkarong chipi pon rintilo bonta non aningkan ner kepleng kai kaya porahut anta ra tatum dowai imu ingprime hong anta long lelang Kardon Karbi Anglong live kelang sankur arat doan phan same pini nalituma phan kinang sot se kachelang mate okpran ki meji aphan se kachelang ji asai hem benang kahomri nilinon ladak West Karbi Anglong district headquarter pendak kilometer pho kahelo nola ujan dongka lamate dak lakha phli socheng MAC constituency long senili non karjablo lapeni non ladak nili karjab lake MLA akihai Ropsing Teron alang tuma rong amatlo lasinon ilitum lang ponsenang sarkar pen alak kuti tangka kapedam aputhak non rong arat tum ko anse avarsai ke longpon ma lapen kopi ali sila dak longpon mala so puthak ilitum non lang ponsenang Pinpur me uzan dongka arat tum Hamren sub divisional civil hospital an kilometer troxian kahilodo lanchot kalisi kedam ke wangawar sai kadure hektik an bangso joksi bangso rikang kijir hup ke pamurim sang a medical sub center nangpit bonta non ke ahem ta ningkan kang ki mama si ingpu pe puta rada tumpen ningji pontu la hem sinal tum hana pilotang te nal tum ki su ta su pilotang te nal tum angsong la swa lama putak thangna ta kapili pona vema nilitum
Ninggi sita ningin nak thalak lak pusing tum thang natta palam kitum tapte la si daitu dak dulu pu narsa tuma doktor atum la tungke ke langni rong rubu ke sudet un ede la tungke langni bang khuatum lo singson do an bustame dowai asona sona jatin dowai busta wansi dak arni yang tiksi la dak munichi tong thegi la si dowai nang chong thumonji Orang nu dah katum busta bi nang kipi nang ia tum busta nang kipi du nong ia polo angin no bangke upaya be dah citong te lasi ke dam nang ia ke kai ke ta arni wang ta amren civil hospital ong si dam nang kopi lasi non ke do bom Karbi Anglong Autonomous Council ke cari atumpen Bangso Medical Sub Center ahem nang paring tipon sontik mesenji pusik ratpen kacunigri pedopon Hamren Ben Daniel Inghi, Karbi Anglong Live. Karbi Anglong Autonomous Council kilik nang leji dok aporahut ke cari bom ada caria song pen tiket ke hang donatum penangando. Bang sojok a constituency tina long pen setami abang putin atum apanta radatum aning kecethe nang dolo. Lason si Cintong constituency along setami ke ong dong arada tuma bangki ke damtang ningkaning koi pen Karbi Anglong Autonomous Council along EM ki kibom Pradip Rong Piapan aning che thewang wisi inut rada cyclem bang mate Karbi Anglong Autonomous Council Agriculture Board Chairman Agustin Kramsa aphan aning ka che theatum tado non ki kibom Karbi Anglong Autonomous Council EM Pradip Rong Pia hin pen setami rada phan matha pen Cintong hawara long penangan towara bangki semar ponlo lapen rong sopi kawi penajok kasik saka hin setami la pheralong rong sopi setami wan pisi rada phan pajir ponlo la son thot si Agustin Kramsa hin pen setami Cintong constituency along pen kili kachedan dunjia phan do de sang se pen kidu kisong arada tuma phan kera pen dang lok towar lang me an setami rada phan I pajir pon bom tanglo bang sojok ke ong dung Karbi Nepali lapen chomang atum Agustin Kramsa phan ki ong dong ada datum aning ka chethe chepaklang pon ringti Agustin wanjo ke lebu Agustin phan se neng dok lo ta nangli neri chalalo Agustin phan se pipo te Pradip na tum phanang rap duma ba Pradip ke ningkan ko an pen lo nesta nang rap thek long le lang asimo belang asina belang ali sim thek long le lang ente alang li ke Kumara phan se saput je Agustin pha ante alang li to tuik tha nang tum bah nyang bong kumara phan se pi je kamsa phan to halapu gurkha ra datum kamatha parsik vek nang ji lasi ke bang ji Karbi Anglong Autonomous Council ke liga hoda bangke kaprega bang phwa phansi matha ponang po Agustin Kramsa kalite Damian Hanse aphansi matha ponang po pusi inut Nepalia bang phu ke do an gurkha tuma phan kachuning rita pedopon o black manu hoi bijam ami Agustin Kramsa hoi jam nahole ami Damian Hanse hoi jam kintu mok sabak moi mane janam aru sabak moi request korim ami Pradip Rompi pothwa garit nohoy ami Agustin Kramsa सारेও गाड़ी पठे आसे तातो जो फैसिलिटी आसे आमार अनुज आरो हेरी विदा तेरने এই ব্যবস্থা লো আছে আমি প্রত্যেক নেপালি মানুষ বিশেষকে আমার মানুষ নিউজ রিপোর্ট Karbi Anglong Live Pini prime time abirta ke lapuan se kang toniklo